Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Wala mtume tika mniprogram tika ni anti. Fakaza dina do manajem ay partage amna matika manda partage. Ay mi abone kwa amni page tika zani. Yani hata tika ni anti zavata mamtuki mamle fakani paiza fatika makalishi na naze. In matunga hizo mamtuki setia mistanua na kitendo zewe nandinanue nafanya ndi pesa kaibila tanua na kitendo nafanya ndi pesa kaibila wala ndia tani États-Unis leo patunga tani États-Unis sinaita bâtiment sinaita place pichana gani afacha mwe 75e étage 75e étage un étage de 75e étage ni pesa kao Fayenu conditions zani plation conditions zani mais c'est sincère pas conditions mais sincère zani 23h00 jana zani sincère de semaines mano mi acte diabète mi akachakula manjera ka vera kana ka jonom zaba tei iza bachana tondo ade una kitenda ndimbwaka ndimjitanana leo tunga mbula 22h30 tunga Dali sincère à tout. Amana ndiko na ndia. Lewe fan veille bakatan quoi? Pas 23h moins 5. OK. Nande fa tel nanen boaka halin fuda halin be fa tafid que 23h juste molenia que sincère tunga wa place fatia. Amana ndo na ndia ndake umtene atika ba sio tata de fa calculer no dafu na veille ndo. Fakanefa takana embouteillage sintane tunga deu na vanchani na hotel 23h05 tunga hotel 23h05 isso serve para dia namba e nós vamos katikanyani la 75e étage vela katikanyani andao namba do katikana ukibicha in ibicha zetochika atika ifamwesa katika tika fampizaje anamwesa ka 25e foi mês que 25e étage de não música 25e étage em discanino 50 de não música 50 que 75 já precisa captador nende quando nós música is mano black quando black discata de fato um gavandom de 25e étage tá se na like bem dentro que sintaio nende para quando a gente tem bom tudo nós já tem na que família na black fez música já se servir para cascanino asa panambadia na dekiniza za kusema kaya ko atuanu takwa yuza no sacanagem jusqu'à menino 50e étage namba ndo anoje moesa katuli noje fakil tabe namba na kinwe zao misriska fa riska na kaisa kama palailo tinin pula isni mapalailo optuma indekni mapanena andau tinin pula basta ewe mi yakchala minda pana kai namba na kinwe pata chana go fawe la clintantika ni adina kwa reception wani adina kwa file namba nyai namba atika yu fana vitu mbula idina file namba nuko mbula yaka chakua yule tantave kwe mampuki mafumi fa yin listeners yetu atika mnazu kaya yuzen penet kazana YouTube amnino 75e étage batet na atika zan tanua Mandei âge de 1 an jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans cette étiquette, so marqué qui diminué, ça t'a mandé qui, ça t'a mandé le cabinet. Non, il aime so, mais il aime nos avatars plaisir les qui n'engra. Valeu a tika tunga 25 ans jusqu'à 50 ans, tika mandin ka kutok mazu asa, ka kutok takubwakam asa, ka kutok anambade, ka yuzen tika mandin kabui asa professionnel anambade na zana kali ya hasta kubwaka ndekini. Fakani pamzejan tika tunga 50 ans e wamze tika manna panini nabi kota tika chinyasa atika la samana panini ama fatano anakanda na fatano anakati ndo kuzaka zai difatis fachafa kambe na kuwa tika kuko tika len patabela fachafa kambe dinzi atika kombona min Allah subhanahu wa ta'ala chance manoka na ibada manoka na farqut manoka tika bula kanura bale tika faante tika machafa
maninona antsika hoe fatara. Tsy hoe tara fa ohatra fa tonga le fahafatesana, io zany antsika mahita fa hoe tara zavatra jiaby zay. Ke dikan'izay antsika mbola tanoa miasanao sady manaovanao tanjona hoe miasanao mbola tanoa, manaovanao zavatra na mbola tanoa, manaovanao mbola mahavita zavatra na manaova fahaizana famokoana. Fa tsao tonga zany ny fotoana anao koa mahita hoe maninona na tsy tafanao zavatra zany amin'ny tena. Ke zay no afatsy anao zany mbola manina mba tsy hatongavina fanenenina anao mbola mahita anao tanoa, anao mbola mahita anao mahavita, miza manao kamanao mbola mba ahafahany tsy tonga tara sy na hoe tsy hanenina amin'ny zavatra zay tana zay. Kaya zay atao mikazona fanompoana, mizanao mbola matanjaka mbola mahavita amboniny manaova mba hoe tsy adinanao zany la clé-ny janona, tsy adinanao la clé-ny paradisa zay no tsy mifoapity fahatalohanao. Aina mba amin'antsika sallallahu alayhi wa sallam anisan'ny zavatra nitomena amin'ny andron'ny qiyama, amin'ny andro isanganantsika devantoantsika, nataonao ino fahatalohanao, la jeunesse-nao, inona ino aminazy. Mba afahanao tsy hanenina, manaova manomboka niany, miasa manomboka niany, manaova manomboka niany mba afahantsika tsy hanenina ilay atonga fotoana tsika fa tsy mahita zavatra koa. Amin'ny manahaka indray, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazardina manao j'aime, signe abonné.